Poštovane dame i gospodo, dragi predstavnici lokalnih akcijskih grupa, kolegice i kolege iz Europske komisije, ministarstava, županija i Hrvatskog sabora, dragi prijatelji ruralnog razvoja. Žao mi je što nisam danas sa vama u Tuhlju, ali mi je važno da se čujemo. Jer tema o kojoj raspravljate nije još jedna konferencija. Ovo je razgovor o tome hoće li ruralna Europa nakon 2027. godine biti prostor života ili bilješka na dnu proračunske tablice. Dopustite da krenemo od onoga što je lider CLLD uistinu jest. Lider nije birokratski program. Lider je trenutak kad se u mjesnom domu, na rivi, u vatrogasnom spremištu ili u školskom hodniku okupe ljudi koji se možda ne slažu oko svega, ali se slažu oko jednoga, da njihovo mjesto vrijedi borbe. I onda zajedno odluče. Trebamo dječje igralište, društveni centar, lokalnu tržnicu, stazu, digitalnu učionicu, potporu OPG-u, mali pogon, kulturnu manifestaciju, projekt za mlade. To je demokracija odozdo, konkretna i živa. To je CLD, odnosno lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. I da odmah budemo potpuno jasni, ovo nije samo lijepa priča. Lider CLD je danas jedna od rijetkih politika koje se može pokazati prstom i reći radi i ostavlja trag. Na razini Europske unije govorimo o više od 211.000 projekata, o 8,3 milijarde eura ulaganja i više od 83.000 otvorenih radnih mjesta, uključujući desetke tisuća radnih mjesta za žene. To je politika koja se mjeri i politika koja mijenja svakodnevicu. Zato sam i ranije u razgovorima s hrvatskim lagovima jasno govorio. Lagovi su kralježnica lider CLD-a i bez uklanjanja birokratskih blokada ruralna Europa ostaje prazno obećanje. Danas u novim pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2028-2034. Taj je ulog još veći. Predloženi megafond i novi nacionalni i regionalni partnerski planovi mogu donijeti fleksibilnost, ali nose i velik rizik. Da se sredstva razvodne, da lokalni razvoj postane stvar dobre volje, a ne obaveza. U dokumentima ELARD-a je to izrečeno vrlo precizno. Bez jasno ograđenih sredstava, takozvani ring fencing, lider CLD postaje prvi kandidat za rezanje. I želim dodati jednu važnu lekciju iz aktualnog razdoblja. Lagovi rade, ljudi na terenu guraju. Ali u nizu zemalja vidjeli smo i kašnjenje u odabiru lagova, ugovaranju, isplatama, otvaranju poziva. To nije tehnički problem. To je poruka ljudima u selu, pričekajte još malo. A znamo svi što znači još malo kad mlad čovjek razmišlja hoće li ostati ili otići. U novom razdoblju takva kašnjenja više nam ne smiju biti nekakva normalna pojava. Zato želim danas biti potpuno konkretan. Ako želimo da lider CLD preživi i ojača nakon 2027. godine, trebaju nam 3 stvari. 3 jasna zahtjeva. Prvo, zajamčena sredstva i obaveza provedbe. U prošlom razdoblju imali smo minimalnu obvezu izdvajanja i to je bila brana protiv toga da lider postane ostatak nakon velikih projekata. Sada se traži povrat obvezujuće minimalne alokacije za lidere CLD i ugradnja jasnog ruralnog cilja u planove, uz dio koji ide baš na pristupe vođene zajednicom. Jer ako sve može biti ruralno, onda zapravo ništa nije stvarno ruralno. Ruralna sredstva moraju značiti stvarni ruralni učinak na ljude, na usluge, na radna mjesta i na kvalitetu života. Drugo, vraćanje ovlasti lagovima. U predloženim rješenjima vidimo tendenciju da se lagove svede na tehničke posrednike. To je suprotno suštini lidera i CLD-a, jer lag mora imati stvarnu ulogu u pripremi poziva, u odabiru projekata i onda u određivanju razine potpore. Jer bez toga nema lokalnog vodstva, nema odgovornosti i nema potrebne brzine. I treće, lider i CLD mora ostati širok za cijelu lokalnu, ruralnu, obalnu zajednicu, a ne samo za poljoprivredu i ribarstvo. ELARD tu upozorava kako neki prijedlozi u okviru za novi VFO i za nove nacionalne, regionalne i partnerske planove riskiraju sužavanje i svode zapravo taj lider samo na poljoprivredno stanovništvo. To bi zapravo gurnulo u stranu i gradove, i općine, i udruge, i male poduzetnike, mlade i zapravo sve one koje čine više od 90% ruralnih stanovnika. Lider CLD je alat za integrirani lokalni razvoj, za usluge, za društvene inovacije, za kulturu, za mlade, za digitalnu tranziciju, pametna sela i sve ono zbog čega ljudi mogu reći ovdje ostajem živjeti. I baš zato, kad govorimo o pametnim selima, digitalnoj i zelenoj tranziciji, nemojmo zaboraviti. Lagovi su već danas
prirodna infrastruktura za to. Sve više lokalnih strategija uključuje elemente pametnih sela, ali to traži kapacitete, partnersku podršku i pravila koja pomažu, a ne guše. Ako želimo tranziciju u ruralnom prostoru, moramo je provesti tamo gdje ljudi žive, a ne samo tamo gdje je najlakše administrirati. Uz ova 3 stupa postoji jedna praktična stvar koja ljudima na terenu znači možda i najviše. Pojednostavljenje, koje je stvarno jedan veliki i važan korak. Ako se pojednostavljeni troškovi i paušali uvode, oni moraju vrijediti dosljedno za sve oblike CLD-a kako se lagovi ponovno ne bi utapali u dvostrukim pravilima. Dragi prijatelji, ovo je konferencija na kojoj su zajedno ljudi iz EU institucija sa nacionalne, regionalne, lokalne razine i vi koji lider i CLD živite. To je vaša snaga i zato je moj poziv na akciju jednostavan. Prema donositeljima odluka ugradite lider CLD kao obavezu s jasnim sredstvima, jasnim pravilima u nove planove i uredbe. Ne kao nekakvu fusnotu, nego kao temelj ruralne kohezije. Prema lagovima i mrežama nastavite govoriti jednim glasom. Donesite konkretne primjere kašnjenja, prepreka, dobrih rješenja i budite prisutni tamo gdje se odluke kroje. U Briselu i Strasbourgu. Ja sam vam također podrška. I prema svima nama prestanimo pristajati na logiku da je ruralno uvijek nakon. Znači nakon gradova, nakon velikih sustava, nakon velikih korisnika. Ruralno nije prošlost. Ruralno je sigurnost hrane, teritorijalna otpornost, energija zajednice i identitet Europe. I dopustite mi završim ovako jasno, pa i osobno. Ako želimo Europu u kojoj se ostaje, ne samo Europu iz koje se odlazi, onda moramo zaštititi ono što dokazano funkcionira. A lider CLD funkcionira. Jer vjeruje ljudima, ne algoritmima, ne tablicama, ne nekakvim centralnim uredima, nego ljudima koji znaju svoje mjesto i koji ga vole dovoljno da preuzme odgovornost. Zato sačuvajmo ta sredstva, osnažimo lagove, pojednostavimo pravila i pustimo zajednice da same vode razvoj svojih područja. I dodat ću još jednu rečenicu koju želim da svi ponesete iz tuhlja. Ako Europa želi otpornu i pravednu budućnost, mora je graditi tamo gdje se povjerenje stvara najteže, u malim sredinama. A lider CLD je upravo to. Povjerenje pretvoreno u razvoj. To je budućnost ruralnog razvoja nakon 2027. I to je poruka koju ću i ja u Europskom parlamentu nastaviti gurati. Zajedno s vama. Hvala vam, želim vam sretan i produktivan rad i vidimo se uskoro na terenu u Hrvatskoj, ali i u Briselu.